Alan! No more messing! Fire! Veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi klip, ja sam Marko Cane. U današnjem klipu pričamo o S300F. S300 Ford, ili kako već S300F, brodska verzija je uvedena 1984. godine kao i S300P. Verzija sa novim 5V55RM projektilom razvijena od Altaira sa produženim dometom 7 do 90 km i brzinom do 4 maha. Brodska verzija 3R41 volna radar te se navodi poluaktivnim radarskim sistemom. Prvi brodovi sa S300 raketama su bili razarači klase Kara i razarači klase Slava. Raketne krstarice klase Kirov, izvozna verzija je poznata pod nazivom RIF. S300 FM je druga brodska verzija S300 sistema instalirana samo na raketne krstarice klasov Kirov, te sa novim projektilima 48 Ne-6 uvedena je u operativnu upotrebu 1990. godine sa povećanom brzinom projektila od 6 maha pa do maksimalne brzine 8,5 maha. Povećana je težina bojeve glave na 150 kg, domet 5 do 150 km, te visina leta od 10 metra do 27 km. Ova verzija ima mogućnost presretanja balističkih projektila kratkog dometa. Izvozna verzija se zove RIF-M, 2 RIF-M sistema, kupila je Kina 2002. godine, te ih postavila na tipe 051C razarače. To bi to bilo ljudi u današnjem klipu i veliki pozdrav!